Leo nataka nikwambie jambo moja. Biblia inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Moja kati ya vitu ambavyo ni vigumu sana kwetu watu wa Mungu, kwako pia unayenitazama, ni kuwa na imani katika yale ambayo unayafikiri, yale maono ulionayo, kuamini kwamba yanaweza yakatokea. Kuamini ni nguzo ya msingi sana kabla ya jambo kutokea. Jambo lolote linaanzia kwenye imani. Una maono makubwa umeyabeba, una ndoto kubwa, una vision kubwa, lakini hutakiwi kubaki hapo. Unatakiwa uweke imani ya kwamba kwenye hili naamini inawezekana, hili jambo linawezekana na litakuwa kwa ubora na kwa kiwango ambacho mimi nimekusudia na ambacho Mungu amekusudia. Ukiamini unapata nguvu ya kuanza kulifanyia kazi hilo jambo. Hebu fanyia kazi hilo jambo kwa kuweka imani. Anza kutanguliza imani. Imani sio kile kitu kinachoonekana. Imani sio kile kitu kinachogusika. Imani sio kile kitu ambacho wewe unakitazama. Imani ni kitu ambacho hakipo katika macho ya kawaida, hakionekani, kinatengenezwa ndani, na yamkini watu wengine wanaweza wasikuelewe katika hilo jambo ambalo wewe umelitengeneza au Mungu ameliweka ndani yako. Watu wasielewe, lakini imani yako inavyokuambia, baki kwenye hiyo imani. Kalisimamie, kaifuatilie. Ili uje ulete matokeo, ni lazima usiwe unaona lile jambo. Kuna watu wana maono makubwa, anaamini atakuja kuwa mtu fulani. Hicho kitu kiwaambia watu hawakielewi kwa sababu hawakioni, na imani inataka usione. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana ambayo ndani yanaonekana, ila kwa macho ya nyama hayaonekani. Imani ina uwezo wa kusukuma kwenda kufanya na kuleta matokeo. Anza kujenga picha ya maono yako, alafu weka imani juu ya maono hayo, juu ya hiyo vision, juu ya hiyo picha ulionayo, juu ya hilo jambo unataka kufanya, juu ya hiyo kazi. Weka imani, alafu anza kufanya. Na kukumbusha, imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Na kupenda na kukubali na kuombea. Barikiwa.